Svi su nas ubijali. Svi, i Bugari, i Albanci, i Bošnjaci, i Hrvati, i Mađari. Znači, mi treba da vodimo politiku kao što vodi Izrael. Da imamo fantastičnu odbranu, da nikoga ne napadamo, ali moramo imati jaku odbranu i moramo biti u stanju, ovo što kaže Aleksandar, u svakom trenutku, ako smo se odlučili da se branimo, branimo se do kraja. Sramota je da godinama ja, doktorka, profesorka, nisam znala za Košare. Jer nisam imala pojma šta se tamo dešavalo. Ta deca koja su bila mobilisana, pa oni su i šamarali i OVK, i albansku regularnu armiju koja je tamo išla, i NATO koji je išao u trećem ešalonu da njihovi ne pomognu. I Atlantska brigada koja je došla iz Amerike. Rat je počeo 1998. Nije počeo 99. Sramota je, kakav god Milošević bio. Komu sudi? Zašto smo predali svoje generale? Ne možeš svoje generale da dozvoliš da ih neko naziva zločincima zato što su branili svoju zemlju. Kakav god Milošević bio.